أنا شهيد نامري نامري تجي دامن وهربجي هربجي بنات يا أو صندابن صندابن أنا شهيد نامري نامري شهيدان سردايا قلت بشكبه لنابه نابه شهيدا جندده نانا الشهيد نامري نامري تجين دامن تهردشي هردشي شهید نامرن شهیدم ریبر یامر گلگی ساز
أما مسلمنا وزن زانو جاهلنا أما مسلمنا وزن زانو جاهلنا كامل إيشو خبري بدر بابا بزمن بابا من إيشو خبري بدر بابا Yesino, Sanebun Nebiya, Sheratna Yesino, Shitafati Nebiya, Shitafati Nebiya, Shitafati Nebiya,
Ahmet bin Nigatman Zaroke'nin Çenekip şimdi. Dehê kanûnê wekî roja xwendina pirtûkên Öcalan hate îlan kirin. Kulî gelek navendan pirtûk hatin xwendin. Li Bakurê Kurdistanê ji du bajaran meşên azadî hatin destpêkirin. Li Ewropayê li gelek deveran meşên ciwanan